krećemo u pogon. Nalazimo se u lovištu Pisarovina, mjesto Pisarovine. Naš Joso, glavni vozač. Reci nam, Joso, nešto o današnjem lovu. Šta se lovi? Divlja patka. Jesi siguran? Evo šale na stranu, evo pratimo vozilo ispred sebe. Krećemo u lov na divlju svinju. Tu krećemo, a? Da. Izgleda kao dobro lovište. Joj si glupi. Kreće se u lov. Čagar pao. Joža, Josipe, Josip, da nam reci nešto o čagru. Kakva je to životinja? Ali? Jel težak? Joža, jel težak? A? Kaj ga ne nosiš?